Abusia agrada aba bonten ababetu bi pa ye e de amane nana brongu kirema omo beef na chese nam social media no so no omo sa renew sa beef na chese time bi opebi on obeba bonten ababetu bi pa ye e de amane nana brown abusia chese nsema agrada ba broso no ano odin yes efa efia shwas dega nsensem no ho na chese semi period asa nyemo de betina social media so na chese odi etu no huni na no so agrada ababeka ho nsem ono ankasa ne ba Rihanna insensem so ababe pipi sa insimwe a ye call na yakwakutie no ba me sure so be me subscribe button no do me e bo na won channel like video no so na bibia enye kama pa yes abusua agrada aba bonten ene Nana Brown chese nyasem ketwa agrada se omo beef no ono renew beef no na denti a chese agrada chirem so renew beef no yenti ono kakra hwa Abraham chi sampo no na wutumri ka betena aka mu a me meka wa be ka masem no me ni wa renew o emre bia me pe bia me ba be ka madwe a kire ya renew ni pepepepepepe ya renew pepepepepe because me jaw on say Abraham was a kire no me ka testa ko sum so mun jaw na ye wunya medjuma because anya medjuma no ye pedodo ana me ko chi sampo no when I ya first person I betena say they will simpeche ye I won't you say and I betena say and our friend and and ye nya kronfo kwasia so abusia eno ana chesa agrada achechire mu no o se denti ama renew beef wo oni Nana Brown tamni na ene se bra okoche Reverend Sam of Ghana ni Ghana no Nana Brown the first person obetena social media so ebe so mo de mo nya kronfo nti obi entumi enchi omo na chesa kwakwa so akogina Reverend Sam echi ana chesa agrada ama ne bofo wo chirima eno ana ama chesa beef na de mo ntem no omo renew achese se ne de omo de be pempem so e wo social media no so achese busia enyasem keto akra wo chirema one de enkoye na adwe se nya de be fi Nana Brown na so ne Nana Brown be kontoka bim empokra no tama star coast mo ne nkrofu bi start so mo soretia Nana Brown no ono kwampo ene de futo komo mo se kebe ya mu ntwa so na achese Nana Brown entumi enye ne nyankopo adwuma but ono hwe ne ma ekoso sesi ana Nana Brown nye na adwe se opese oye ne prophetess adwuma no intine ne sadia beef no eno an ebekoso o social media so na abusu anya asem ketwa agrada edin semebri na ababetudwa efa fia shos de gabi fa oni Nana Brown beef na dam na pia so de no so anya asem ketwa wie no agrada nankasa edi advice kese pa edi amana Nana Brown na sanse mu ni ebekọ ne akọhwe ni nemu me kan agrada ba Rihanna so asem na asem ni na ne tintin titia na ne se obeka ya chese Rihanna agrada ba no oko Afronita chese ni academy na wate a ode kire nkwankwa asa no oko hobi ma chese na enyasam ketwa kra na okoye no ntimu so ye videos bi betoto mbonte so na akra no trendy wo social media so pa na enyasam ketwa ne no ana agrada eko posti sa video ni bi edito ni page na chese ebusi oko posti video no comment wo video na se no me edi kan kokan ho no kakra because ho nsem ene yeba ababehwe sie na asema obi ekotworo edito post na se no say very soon Nana will send her daughter there. Everybody let's wait and see. Nipa na otwere sa ne friend abena boampon ana chiso no make sa comment to editor and 11 weeks ago na chise enyasem keto akora na obetwere to no official 11 weeks reply na buy na Lady G ono so say I believe you la and was ye na abena agudie so say exactly so since Nana Brown and copy can't think far and no so esre na chese omna be reply to abena boampon na sama o kan o chima o say enche Nana Brown so ede ne ba ebeko Afronita Academy no ho se ono so konkosua asase de agada ede ne ba Rihanna akono abusua Sandra Asamoah eso ebe comment in 3 weeks time chisa agrada ebe posti sa video no ede to ni page Asamoah betwa say she is already there na chese asema abena boampon ehye nkom se Nana Brown de ne ba ne beko no ampenia pa watimi de ne ba akọwa chese Sandra Asamoah ana kasa na abusua Sandra de na obekan ya uchima she is already there no agrada so ede ne di ababe pem so a uchima otan ani bre ahoya na chese adokro na Nana Brown chese odwene be bia ontiase na uchima ebre a ode ne ba ye friend is Rihanna ekọ Afronita wo so nkonkusua sa so twabetu social media no so no ehọ ana chese ndi be 2 weeks kra Nana Brown so etamne ba ede no koy no ode ne ba no koy no anso ho awu na chese o se akọ akodi agrada ho nkonkonsa ewo group a
ye de ono Nana Brown akokoto so a kyese ye enkura ni na group a parent no ewom a kyese odwunu ba bia na onti ase na kyese eye Nana Brown kwa dese agrada ewo eye Afronita eye ne academy ho ana kyese omo amapam Nana Brown ene ne bani na kyese ensam ne de agrada eka bibiri na yenko nyenkonko tie sa ensam ne ba ebeto aso obi na bra boy of fet say me mama part no Emma wani me because me your role model, me your madam. Usuya me. Ah? Nanse ya me bay call asay baby okosuya kodi asay. Ade chi na do bedro. Kenya bone ma obanso nkosuya sa. But o call ye no, okodu ho no. E na okojo any group. E na wo sole anu aye audio. Na wo de meme hu nsam, no aye also bani apam no. Also bani apamono wodi mimi hu audio no wa ya betum ene mpanifo no tia se eye nkwalade ne ye wo beto agrada aba no ha ena wo do nso baba by group mimi group no minimu bi ba me won krofo mu group ni mu da bia no aye audio no da beto group mu wo ba bia ena agrada aba no ena da bia ya ba bia mo ono na mo ma no ye asabia ono na mo ma no sa wodi ubeye abadu Afronita ekosore wo me baso Nana Brown oje. Ade na oje. Ade won wani mguase, waje ni mguase o babia Facebook wase ho, TikTok wase ho, Instagram wase ho. Eyibium say all the internet. One near say babia. Brown wase ne sui nyansa. Na wuntimi njimi hu media ne so nkosi awie yi. I say wow, so Nana did all this. Yes. Jealous. Oh. Abraham be post to be barrier I'm a pet. And I'm some man kesim Vandam will be back can say enche or the nebabako. I need na oche and or the nebako. Now the obana kwa sister. Come out banning no no soon sabi. Now got any group. There be a grada no dinner them, no dia got two, and there be a grada abano, and any ya pamu bano. And ye you will free. Oh, I'm going to say awaji. Nana Brown. Meso be dimechi. And once na I was an own body, you know, or different son or decayam. And once I was more, you know, or different sa yet see no crown son, yes, you fool. You bet him, or when you pray me, over pray, one day. Nasa, oh, predator. Oh, baby, I'm a bear saint, you so no back or quite am now could matem. Now, maybe I saw him in a metrasa. And I'm a hobby. Me bana kura me sister and I didn't call it. And I'm not didn't call it. Call me this time no. Wait me ya say ni brewe asaya kokoye audio ko de se me wo ayi asa de mu o ko de se me ho. Also agogu wani ma se me apam no ba ni nyina. Enkura something is too much. Tobisio no ni akwakuti e de aba agrada akanse me bina kyese Nana Brown eso eye se ono so pese ode ne ba ekoye Afronita eye na academy na kyese busua nyasem ketwa kra na anu na achi no agrada so abetutu bi paye e de ama eye Nana Brown na nensem ni na efa ye oni afia shwas de ga beef na ekoso ene da na pia nsensem ekoso social media no so no ena kyese wo chirema obi anka nyankopon afrɛ se be na dwuma na wo se wo ye prophetess ade na won hwe sa prophetess nsem no na undi ulemu na kyese eye ahonhom na atumi akese ana wo de opese no mko beefi ono agrada na onye small meat sanso so na afia shwas nega ne eye damna pia omu na munye small meat oya na wo de akokọ ntoko na maba bevemo o social media no so ana kyese busia agrada so tutu bi e de ma no chema eye afia shwas nega e de ne ba na o hye ne yem no sebin prediasa o de ne destiny akwakoto eye enko e de mokoso atum achi no ewu jaso akyese agada atutu bi paye e de amane Nana Brown kyese nyasem kitokra yenti ye ba ye beto aso Nana Brown sa try o de ne ho bebo mu ene hwe nim go ase hwe de afia shwas nega de be Nana Brown watete ne pasa I just want begin now say and I'm penifo bi atunifo Nana Brown don't start what you can't finish. Don't start what you can't finish. Because if you shwas nega wotini baby na akoka no and wa bu wetu show ani so raspberry what to say wa bu wetu show ani so gu ani mu ase ame dem ya wa ka men kasa o wo ba wa nyima boso men kroma mema me no kon ba ka me bia bontin pon me kasa and on the fire wa you useless
Obatina so be ma caption. Munshia me on TikTok. Me show say di me say sister yi. Wo ya me mobo. Na wo komu dompe epie. Ade na woje. What's the media so Jimmy nwa wo se ni nyame afra wo. Why don't you find your corner way be? Na nyame na wa afra wo no. Wonya unya medwuma. Okoka fia shos nega. Wo di adefo ntokwa na wo kan. Tokwa wuntimi nko. Da ma apia no abro no wo de watwi fom na wonu watutu na wuturu mu pram moja. Agrada no abani matwi hwe ni so. Wo di adu afia shos nega ho. Sister, comport yourself, what? And run a yammy yasa fish was nigga bitching ho. Now order will basha bratu mumu watche. Abraham, how did you feel? Abraham will say, Wako fish was nigga. Now our fish was nigga whom cross runo. Our bonnet, a sruno. Our bonnet sure fish was nigga. Now we'll bow show yam, I won't pee. Now you're the aqualana shabratu a dumumu. Na ye che na ye de makokoko atoso ana wonu msade na fia ye na esunsun aduma so ye sunsun nipa oba wo shawo yam aye de ade ya na ekese no what's na social media so oba boy ya wo ni hwanim guasia pa wo jibo na ye we ana brown hwanim guasia wo jibo na ye we blackmailer wo de so penny din abu nipa e wo media so agigin krofo sika ain't me afan prasta wodan afia shwas nigga se prasta wodan was so paso yes agrada e ya shata de papa ne jey togo no maami a ufra brochira ba be she togo fra brochira ba be she togo enye wani wu afia shwas nigga akwala wongo no ode ne shabra batu mum e de mako atoso e de na oje owiase enye ma wuni na so ho ba bia wunuru na so waduru anum dwa Nano abegina ena niama ye tawo China ena abeduru entontodo wangoa niama oso di free China entontodo wa ye ho de papa bia mfiri mu ukoto home use gusu kranka ni monyam wo mu eniama mu be yisi we se kropoto ni kuruaba a be yisi we papa be na na wo papa be pa na na bra na wo susu dwonum na susu tu ho na dwe wo na yo wiamfo ba afi ni nyame e pejaw afi na wo fefe wo rush wa brabomu too much. Wo rush it. How the fear dia yo? Are you useless? What the no me ato baso, what the no me ato yefru so, what the no me ato wa wo so. I will help you in prayers. I will help you in prayers. Because the fear be ya no, enya teketwa. Na say what they call diamond apia so. Shede diamond apia de ye o. Ku weni mu ase, papa bempedi amudi bokro no. Di chimkrofo sika na fe afawa dwimu aja aibe te sai na fe afawa dwimu na wa boasesa afedie 1990 kodo ho enfoni e na fe u streaming wo page ne so pressure nko a pressure obasole bia 1990 enfoni 1977 enfoni am say hey mami unyi nu ba bia we sane wa bo abere wa mo no ene so dia wo ho aba na afia shwas nega say wo ba yo hye wo yam yi ne papa wen afia na ebisa wo capito e jene de we so yeso ne papa wen na bra tia wo da utimi da tia ya na wo kunu pese wo ne wo da utimi nya feelings ne wo kunu da utimi nya feelings e say ba ministry mu a me penny chen I carry anointing more than you. I came to the ministry more than you. So I don't respect my papa bempano. I also don't respect my animal. Se kamenewa, kamechi sampono no. Ka wo meka bi da. Because me jawa samoka. Because me be hu se wanyem. Abra wo kunu do ko tena delay ho. A wo ko declare se ompel. Odo ye nkwose adwuma. O se fia ka kire wo. Afia so obepe oba papa de ma wo kunu. Yeah, was it tonight? All right. If you say, or be power papa de amukunu, and who knew Santiago, a social media for our mobile into no brabra sono. Mitsia fian sama walker and make sense. And make sense. Tia fiasa no tina udimni care who say cho no. Santiago de Odubejao is a prophecy. Sabe my bema sa prophecy no. Nana Brown. Today when Nimuni one wise walk or kui.
te Santiago timi mie nani ediwu eh Santiago so wo yakwala bone pa o oba na wo tro kan se no wasanya mu aka ho oba odi nsuo ankora hia he hohoro ne twe wasanya mu aka ho eti utimi di chado Santiago timi odin so utimi kata wani pa di na na bra otwe sabre ya Santiago obetimi ekunipa kai betimi ekunipa at the time you say betimi ekunipa kai utimi na na bra da by this time Santiago we yakwala bone papa utimi kata wani di na bra ne wa yesi we de na no yesi e twa apema komia odi si we na bra wanu mponi na otwe na bra wanu mponi ana otwe I say I like your week mate paras b hey na bra de wanu aye ni no ena otwe e say otwa mu na ena o hye wase na bra otwa mu na a wo hye wase utwe no ese why the nutu say and ne buafu and o hye ho and why say say kan jo say kan we so onu tonku obi mesra obegina bonte na say camera eto no so na nya filter ayamo hwe ni badua we so onu tonku obi mesra obejina no de the same be butubutu nkrofo ti so a aya mo nhwe ne kala ena no se da ben a ode ayi blue bi bo ni mu ko hwe mo ko ne personality no a odi gina ho we so no tonku eden etwamomone ane ne twamomone tweko bi Santiago timi mie na ni di twamomone de entere mo ko ane ya bi odi gina ho ene ma wo mu oton ade adwam o mapo Edo na brown wo obi obeye o papa bia no you grateful to the person obi o ye o papa biara and then na brown wo tibi nya tumi say obi say na djuma and obi say na djuma and me do be ma me nyankopon shut up nyame bia ni mu say na wo timi je contracts and o sample no and wa pia bebreka koye demonstration me se mo de mo boni e modi no enu ni nyame boaboa ma no ni nyame be ka mu nyina guomnam one day wo de maka mu mo de date asam na ene na mo mea no o se sampo no de atweniti wa e na pia de no so ye witness ene na mo mea nyame be ka mu nyina bom wa ka mo guomnam one day ni dini Yesu ni nyuma no sani onya kokuduro kwa ye demonstration ewa bra na menye oboni o betna me TV so be ye adwuma be didi hosika na wo ya waje so be kotena Peace FM wo be kwa kotena ayi computer my TV so wo bia akwa grada ho bra ana bra do de ye mi bibiara ye de be di wo ministry mu bigu so me bompa ya ma o se nyame ma odom de wo enso hwe bia me ko mu part bia wo prayer obi de be di wo aya principle it's the air bano aya warm up because warm up we no the way we need to count somebody the way we compo yi ni the way we no papa no what I say kasia no enam kwamu ba unless you repent e obenya adwen sachara wo hwema ye onya mituma Neja isi ubejina wa eni nyami afremi ena me nkontokwa ade betina uti ho na udi twasire twem ade betina uti ho na udi twasire twem oba pemfo o kan ayi ahonhom ena o kom ntokwa wona nyame nwosere dwale wom ena o kom ntokwa unsuro da mo apia unsuro afia shosnega unsuro agrada bitimi ba bi na me meka wo na sampono agimi ye ne me de na ko police station wona wo betena se akira sai me ye de ye nya kranfo ya kran se ke kwa Attorney General onya kranfo kwa brane a wutimi di sofo din ko bie ayi group di jinkrofo sika so the command revenue ko wusu bempa na wo kodi krono be na che sei sofo pani atam ni sika atoka e di ama ho
na wo ne ukunu asinkete se yanka da se papa na atoka no ye begie ni munyam no ama ye ho krono ba na chewe jiji krofo si kase me ko bofode e wo papa be mpa asore na wo ne ukunu na mo de aba be bopra kontwere ni modi e de na chewe ukotam keje si abusuya tanabo me kwa yankrofo enwuma momo ebi na start frefrem no ukotam keje si kobie ayi heba unya heba ni bia be unya heba adwuma ni bia obeye kobie heba di keje si kotena ho woni pa boni nti wo number na odi kotu dwa na keje si di obedi be ne den keje si betam wo de utwamu ayi tende tv ko sa ensuo ye wa hai a obekọ na nu igu yi eko yesu sunyuma edemawo we are grateful to him krono ba na chensa so bisyo no ane akwakuti ede aba chese agrada echirema chese Nana Brown dwumo odi no na chese krono ana na odi revel subempa edin epo social media no so chese odwene ho ba bia ono de onte ase se obitumi di revel subempa edin akwakoti group na chese omugigi ska no oni ni kunu Santiago omode akwakope eye kwe no mo oma betena ase ababo mu nemu no mo abedi na chise omode revel subempa din ebokro no ewo social media no so na chise wie no so watutu bi so ede ma eye Santiago na ase sansem no okeka ne de eno ano ohye yes enyasem ketu akra uchirema chise ebeya anka ontwa sa nyoma ni na so na chise onfa eye prophetess adwuma ne serious no onye na abusu agrada ede futuo pa se oba wonyem de kembetena social media so enkasa bebre entwa yanum na chise numtwa na adoso too much agrada tu eye Nana Brown for power pa uchema o se Nana Brown o se ne nkoma na ase nyakopon asoma no agrada so meka eye nsembui enche Nana Brown asema o kan se Nana Brown anka na no antuma ono nyankopon no ebeka na no atom ede amano na chise asem no eye deep ano odin na busua yenti agrada advisor ode mema eye Nana Brown oba pemfo en kaintete no oba wonyem ayempie oba pemfo hawa en kaintete no oba wonyem Nana Brown yempie na no mehwese wo tse camera mu ebu aduane hyewanum se na ntwia woni di afe ti social media te camera mu bu aduane hyewanum nyafu nyam ewie sign no mortar Guinness eguso to oba kan wo pe kwa wonsusua bi na wo ye waduane di ewie na wo ba media ne so na ayeren pressure aye di ama wonti what top pressure ama wo ene we oni padua wo di gina ho what soli wo dua so Nana Brown aya gira hwehwem what soli wo dua so sa nwe ho ebe di ana sekuru mu hey you are graving your own graving I was here when the woman see what say you are graving your own graving. What was say? You are graving your own graving. Nana Brown, I no doso wo so. I no e dinchire e dimako e doso e wo so. Ye ni mu bi ni say ka wasa kire yi ka benya adwensa kira. I no e doso wo so. Wan ano no so e doso wo so no. Wasam nye de sunsumu unamu wasam nye de. En kaintete no oba anyemu a ka wompie odi oba pemfo onfa oba juju enhie nyansa abra okowu oba juju enye nyame a Nana Brown ka wa mafie enye nyame a ka wa mafie wonfa saade na wokomu ni nhie nyansa ena chimie eni minim to know so woni mu hwe na de media so bitimi yo video sa na wo kwa ya mesre hwede wano atoa yetum sikota a beta media so kola ketwa akwo social media so nya kompo o kasa ya hwe ominim oba na menyem ena minti pie onko ameti amekasa yi enti me na epie meti amekasa yi enti ben na epie akola ketwa babrewa mono wa babrewa mono enfa nyinsa ni me ya excuse o enfa nyinsa ni me ya excuse o Nana Brown wo de me yempie pia enfa nyinsa me ya excuse ye wo mani bi o manyem anyem ni papa a cha dia wonyem no so mu ni padua mpro entete sa
Sachra wadwen. Enya dwen sachra. Na wan sachra wadwen ya. Nana Brown. Ahonhom a o ma sori wo so. Unyin seyimi. Enye papa. Sachra wadwen. Na sufri nyame. Na to wano. Nana Brown. Nyame se. Men kanchra wo se. Se wan kan wano we ya ntumu a. Onu nyame be kan tumu ama wo. Nyame se kan wano no katum. Nyame se kan wano no katum. Na won kan tumu a. Onu awurade be kan tumu ama wo. Kan wano tum. They keep quiet and shut up. So bisiano ani akwakuti ediaba chisa grada ababe tubi ediamane Nana Brown. We are also was exposing about a year Nebariana, a year Johnny Oko joining a year Afronita Academy no ana chise a year advice kesi paso so wato edia komane a year Nana Brown chise enyasem ketwa kra uchema you see no beef no renew e social media no so anytime bia or no person babe tutubi ma a year Nana Brown bia no obeba no babe tutubi ediama a year Nana Brown. So ebuso also be to me achira wadwe e dia fa agrada ani advice any punchlines a obeto ye edema eye Nana Brown na chese bibia so enye kama pa aha eye insight gh meso so be mi subscribe button no me eye bell na e wonchen like video no so na bibia enye kama pa aha ena busu am do si yakopon hwaw na afi so onye okese sa o jembe na kam makraw.